Građan ima svoja prava, bira vlast, a kod podanika, podanik zavisi od volje vladara. Znači, sad, šta je to intonacija? Imate pitanje u testu je bilo, kaže, kada dirigent, odnosno vođa orkestra da početne taktove, kaže, šta je to? To je intonacija, dobro. A kako je to torzijano kretanje? Torzijano kretanje je šta je najopasnije kod mostova visećih koji imaju samo po sredini one žice kao ovaj naš? Imate veliku opasnost da jedna strana bude opterećena u špicu, a druga prazna. Šta onda dobijate? Torzijano kretanje može se uvrne, može se po šafu. Znači, suština toga je da torzijano kretanje mora se izračunaju sve, znači torzijano kretanje uvrtanje. Idemo dalje. Ko proučava ptice, šta smo rekli? Ornitolozi, a gde se nalaze veliki arapski grad, i to smo rekli, u Persijskom gradu, dobro, sad, to smo sad završili, ajmo sad da vidimo još ovaj film 10.1, to ne znam ako ste radili i kažete, ako ne, evo, najpopularnija dela Johana Straussa su, znate da imate otac i sin Strauss, pa su svi za novu godinu šta slušamo na televiziji gledamo? Gledamo, prenos iz Beča, šta se tamo svira? Valceri, da? Znači, bečki valceri. A sad mi kažete, ovo se više puta ponavljao, konsenzus zapravo znači šta? Svi moraju da se slože. Saglasnost, tačno. Znači, svi moraju da se slože, konsenzus nije ono većina, nego skroz. Sad, šta je to kvorum? Minimalno broj članova. Da se pravilno odlučuje. To znači da ne mogu da bude iskreno. Recimo, u Skupštini kad glasate za zakone, to je više od pola jedan. Međutim, ako hoćete menjati ustav, to je onda 2/3. Ali i jedno i drugo su kvorum. Znači, kvorum za donošenje zakona je jedan više od pola. Kvorum za donošenje novog ustava je 2/3. Ali znači, uočite razliku, kvorum je ona ovlašćena većina koja zavisi od statuta, regula, kako je dogovoreno, to je kvorum. Znači, i sad da mi kažete još, sve što može biti poće naopako, zaista će i poće naopako. Ko je to? Vi sve znate. I nema se dokaže. Sad mi kažete, ko je to hipohondar? Čega se plaši? A nije da se plaši, malo udarno mišljenje, da, plaši se previše. Sad, idemo, koji grad zovu Velikom jabukom? New York, to znamo. Koji grad je grad svetlosti? A koji grad je večni grad? A koji grad je januarska reka? Evo ga sad igraju fudbal u njemu. Rio de Janeiro. A šta znači Buenos Aires? Dobro, sve ste naučili. Dobro, idemo dalje. Kako se zove prva srpska pesnikinja? Ona je pevala pesmu o... A kako se zove pesnik koji je prvi spevao pesmu o prvoj našoj pesmi? Ajde. Moderna naš pesnik, zove se Milan Rakić, njegova pesma je Efimija. Znači, on je snimio tu pesmu i idemo sada dalje. Kažite još kakva je to boja skarletna? Crvena. Nije baš crvena. Scarlett O'Hara iz Prokurosa Vihora. Kako je haljom nosila? Kardinalsko crveno, ali i brankasto crveno. Znači, nije to crveno, nego bordo crveno malo. Znači, to je skarletna boja. Znači, evo vidite, ovde kažu da je to ljubičasto crveno. I sada, a ko je napisao pesmu Emina? Emina, isti oni što je napisao i ostavite ovdje. Aleksa Šantić. I sad šta kažemo za anginu pectoris, kakva je to bolest? Bolest srca. Kakva je to angina gnojna? Znači grla. Znači nemojte brkate. Znači angina je neko suženje. Pa je suženje od gnoja, ili u zatvorenju, ili suženje u aorti, pa mali krv, pa onda bol u grudima. To je to. Sad, ajde, ovo je interesantno. Koje godine su došlo do ujedinjenja Srba, Hrvata i Slovenaca? 1918.
Kako se to desilo? Znači, dođe mi i krenemo u Soluna, osvojimo Beograd i krenemo već preko i Austrija se raspada, Austro-Ugarsko carstvo. Šta se događa u Zagrebu? Pa, osniva se šta? Narodno vijeće. Narodno vijeće Slovenaca, Hrvata i Srba. I oni vide da će Srbi da dođu tamo i kažu oni vidno njima u susret da dođemo. I dođe oni 1. decembra u Beograd. I šta kažu kod regenta Aleksandra, šta oni kažu, mi bi da se družimo s vama u jednoj državi. Znači, to se događa 1. decembra. To se napravi Velika skupština Vojvodine, kažu hoćemo. Velika skupština Crnogoraca, kažu hoćemo. I tako dođe, ali to još niko nije priznao. To su njihovo želimo. A onda na Versajskom ugovoru dođu i to se prizna. Znači, 919. je Versajski ugovor, gde se odrede konačne granice i velike sile međunarodnih zajednica prizna tu državu u tim granicama. Šta se sad događa? Ta država nema još ustava. To bi, što bi rekli, Velika Srbija bila. Znači, ajmo da odredimo kakva će ta država biti. 921. ćemo Vidovdanskim ustavom reći da je to sada kraljevina SHS sa kraljem tim i tim na čelu, sa određenom vlasti i tako dalje. Znači, 918. ujedinjenje, 919. priznanje u Versaju, 921. ustanak, odnosno ustav. To je otprilike ovo što je važno znati za ove godine. Sad, ajmo ovo je lagano. Koliko iznosi milja? Jedna otprilike između 1500-2000 metara, zavisi da li je kontinentalna milja ili morska milja. Uglavnom milja je između 1500 i 2000 metara. Ko je napisao Roman 100 godina samoće? To je vrlo poznato, radili su lektiri. Marquez. I ajmo sad da vidimo, kaže Vene vidi vici ili dođe vidi pobednice. Cezar, a šta je onda sledeće uradio? Prešao Rubikon. To. Ajmo dalje da vidimo. Sada kaže, ovo je interesantno, mora znati istorija, skoro ste učili. Pre potpisivanja Trojnog pakta u martu 1941. Jugoslavija u godinama pred Drugi svjetski rat bila članica jednog vojnog saveza. Pre pakta sa Nemačkom, koji je trajao 5 dana. Znači, koga? Kaže. Mala rata. Znači, pasite, kad se Nemačka sa Hitlerom počela da bude, onda su zemlje pobednici iz procesa rata pokušali da se organizuju, da to zaustaje, pa je Francuska, na inicijativu Francuska, ovde je formirana Mala Antanta. Ko su bili članovi Male Antante? Čehoslovačka, Rumunija i mi. To su zemlje koje su faktički sformirane sa novom podelom Evrope posle procesa rata i imale su interesa da se suprostave. Nemci su teli studente u Češkoj, ovde su imali aspiracije na ovoj teritoriji, Rumunima isto preko Mađarske. Znači, to su zemlje koje su imali interes da se povežu i to je bila Mala Antanta. Ko je Kentaur? Ajmo sledeće pitanje. Za razliku od Minotaura koji je Koloč, eto to smo. Sad, i šta bi bila dijafragma? Šta radi dijafragma? Ona sebi ovde, da? I šta radi? Diže pluća i ti dišeš, ili da? Sad, koja je najveća fabrika kiselnika na svetu? Amazonske prašume. Amazon sam za sebe neće moći, ali reke hoće, ili da? Odnosno šume hoće. Sad, šta kažemo, ko je taj što je amnestiran? Šta su mu radili? Znači, pomilovali ga, uzo predsednik pa ga pomilovali. A ne pomagali, nego ga oslobodio žatara. Znači, koji je to ključni dokaz za rotaciju zemlje? Pre satelita, znači, pre nego što smo otišli u kosmos i videli, slikali da je zemlja okrugla, mi smo morali nekako je odlaziti. Pa smo u 18. veku to dokazali. Kako? Imamo neku Foucaultovu klatnu. Šta klatno radi? Klati se, jel da? I to klatno je visilo u Panteonu. Šta je Panteon? Hram za sve bogove u Rimu, u starom. A onda su Francuzi simbolički to sazidali u 18. veku. I za sve poznate njihove naučnike i velike ljude i danas ih tu sahranili. I tu je, pošto je to visoko na 50 metra, on je vezao to klatno iza njihoga i dole stavio pesak. I to klatno imalo šiljak. I to klatno se vrtilo 24 sata i napravilo je pun krug.
Zašto je napravila pumpu? Zato što ga zemljina rotacija zanosila. To je bio dokaz da se zemlja okreće, jer tad ljudi još nisu mogli da u svemir, nisu mogli da slikaju zemlju. Znači, to je bio dokaz da se zemlja okreće. Foucaultov platno, imate roman, ko je napisao roman Foucaultov platno? Kako se zove ovaj nepoznati pisac, postmoderni? Imate ga. Pisuje i ova druga, sad i meni stade mozak, čekajući vaš odbor za bolest. Ali reći ćemo dobro. Dalje. Savremena filozofska struja koja naglašava čovjeku slobodu i odgovornost je fenomenalizam, egzistencializam, pragmatizam, liberalizam, marksizam, pragmatizam. Ajde vidimo šta je ovo. Zašto? Zato smo radili prošli čas. Zašto? Zato što čovjekova, šta me snima, zato što čovjekova lična sloboda, kao, nisi rođen po slobodnoj volji, nego kada su ti drugi nametni. Znači, pretpostavka je ljudske slobode osnovna stvar i zato je to egzistencializam, ali recimo neki pan humanizam.